ngatho cia mwanya ni gucoka na ndirehoka ni urathie na mbere wega. Turathie na mbere gutenderithia ndeto ici itari irauma tunua-ini twa andu ciigie muhiki uyu ugwitwo Bani Saroni uria ura promote show ya Samido iria irathie na mbere kuria America. Show yagerire guthie na mbere nginyagia mweri wa December. One on one ni akorwo akiiga Karen Nyamu hadharani na akorwo akiumburania ndeto tutaroe ciigie ndogo yake na Karen Nyamu. Nyarari ino yatumira ciugo nyingi muno kuhitukira mutambo wake wa ukinyaniria na akorwo agitariria maundu megie Karen Nyamu, na kuhitukira ciugo icio ni era Karen Nyamu ati we ti nyina na akoretwo kana agerire gukorwo akimuhe mautaro. Maroro maya ma Bani Saroni moka thutha wa caption Karen Nyamu arekirite kana through question and answer arakoragwo agithie na mbere nacio mwena wa Instagram kuria arakoragwo akiurio ni mafans ake ciuria na agakorwo agicokia. Na before that Karen Nyamu ni arakoretwo agikira ka caption we karonekete gukorwo gakierekeria kiara kuri muiretu uyu uretwo Saroni ukoretwo kionekana muno na Samido kuria America, na aria marakorwo magitambura ndeto ici marauga ati ni ora promote show ino ya Samido kuria America. Na twajirie kumona hamwe mageka ginya tu video kuma riria Samido akorirwo agikinya kuria Boston, na mani makoretwo mageka tu video haha na haria, na kuria aria marauga she's a close friend kuri mutumia wa Samido niwe Eddie Derito. Ni akorwo akiandika ndumiriri iria akorwo akimikira one on one akimiorotia kuri Karen Nyamu, na akorwo akiuga wa mathutha haijatosha ni kuringana na kaundu Karen Nyamu arakoretwo akimu attack concerning jikariro ciake iria ironekana we ni nugamu wega fiu, na akorwo agicokeria Karen Nyamu akimwira wa mathutha haijatosha, sasa ni mama, where you are the age of my mother, you should be giving me advice, not fighting for a man. Na gokorwo agikira laugh emoji auga ish, nominated senator, you're beyond this stupidity, now you have stepped on the wrong toes. Your video call wanted to know Karen Nyamu ni arakorirwo akimuhurira video call iria Saroni akorirwo agikira on her Facebook page, na akorwo agitariria ndeto ciege video call iyo, na akorwo akiuga ati video call iyo marakoragwo makiaraniria na Karen Nyamu ni akorirwo agitwist the story akiuga ati we are friends, na akorwo Karen Nyamu ni arakoretwo agitariria ciege video call iyo, na akauga ati we na Saroni ni arata, no Saroni ni akana ndeto icio akiuga we are friends since when and how. You need mental evaluation, otherwise I'll drive you myself for therapy. Don't bleed on me with your past wounds, get healing. Kwani Sam ndiye wa kwanza kukua na yeye, kila siku ni kutry kuprove a point. Nonsense, you can't let people breathe. Na akoro akiuga my advice mama, focus na kulea watoto like most of us, at least behave like a woman of value, ama at least dignity kidogo, nominated whatsoever. Na akoro agekira hashtag ya strength for a woman, tuchiwe kaneno no strength of a woman, akoro agekira hashtag ya favored by God na ege prayer works na ege no body shaming. Na Karen Nyamu ni arakoretwo akiingira through question on an answer mwena wa Instagram, na arakorwo akiuria fans ake ciuria kana akimahe kanya makorwo makimuria ciuria na akiacicokie, na hau niho ndugamane ino na muiretu uretwo Bani Saroni iraumanire, tondu ni ukuona nginya Bani Saroni agikira screenshot icio agicokia through post ino. Tugukinya ndeto icio hau, thie na mbere na go subscribe